Audit yung COVID-19 status sa posted Meghalaya Kejoi. Kibagi doon ki case kiba matang sini belum positive cases kilong Khatsal. Ya is Khasi Hills district kilong Khatway. Like deki armed forces Prag deki Iwe. Abo North Garo Hills Iwe ide neki Paipa. But West Garo Hills are dulu kiri lagi Paipa. Jadi kibala recovered hadu benda keski kibala jam dan mereka COVID-19 ilong sanspa sau kunyo. Kiba ilafa yaki sampel bentes hadu benda keski balok kamai 3 Agust ilong sau kuaraja kunyo spa Andrew. Tentang yang kibala test negatif hadu benda kesini kilong sau kue aja kendai bunyo kibagi dan up pada yang result kibalang up dan berdaga result kilong sau spa kan way sau spa kan real Nanta itu pun pai di Sabah domestik Meghalaya hadu benda kamai 3 Agust kilong at bunyo aja sanspa R2R.